So how to prevent? How can I protect myself not getting looted? Finally, getting a farik. From Isalamus. Hawa uyadlala. Angeke uprotecteke from Isalamus. Uyophapha masekulate. And lihle because liyakhona nokubabonisa ungahlangana nestranger sifaka isuit sikutshela ngisho ukuthi kwentakale ini itolo coce yesterday kwentekile lokhu nalokho ahlangana wacabana nabantu hey ube shocked le muntu uyithola kanjani indzaba yami athi ngitohlala la thatha le 100 rand uyothenga amakhandlela lapha silungise lesi simo ushiye everything yakho kuye lo muntu you don't even know that person isalamus limshayile. You don't even know that person. Ushiye everything yakho uhambe ne100 rand uyothenga amakhandlela. Uthi uyafika kekho lo muntu nato tonke dinfo takho isalamusi likushayela lisebenta kanjalo ke lona. Abantu basalisebenzisa basalifuna nje. Yes abantu balisebenzisa futhi basalifuna. Kunabantu abangafuni ukungena ejele but bayaganga because akekho vele umuntu ofuna ukungena ejele but balisebenzisa isalamusi endaba boshwe. Bayasurvive. Kukhona even amaphoyisa afuna amasalamusi athi mina ngifuna ukubamba leti gebengu leti inkulu ama high profile. Yeah. Uyayivinza afika tofaka lona afake nemajaji umuntu awagcabe athola idirection mangaphane efuna icase aye straight like kumele ngabe le film lo yakho so it's a very very good thing kuba nama spirits because ayaphila leyo mfana ngifuna ukucambela manga.